Dobrodošli na moj kanal. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod u opisu videa. Prvo pravimo fil od pudinga, u šerpicu stavljamo puding i samo malo mleka. Promešajte da se puding sjedini sa mlekom i zatim dodajemo ostatak mleka i šećer. Skuvajte puding kao što to inače radite i u vreo puding dodajemo puter. Kada stavite puter, ostavite par sekundi ili minut, dva da se puter rastopi i zatim dobro izmešajte kako bi se puter sjedinio sa pudingom. Nakon toga ovaj fil ostavite sa strane da se potpuno ohladi, ali ga obavezno prekrite prozirnom folijom kako se ne bi stvorila korica. A ukoliko još uvek niste, ja vas pozivam da me zapratite i da kliknete na zvonce pored kako biste mogli da dobijete obaveštenja kada izbacim svoj sledeći video. Sada, dok se fil od pudinga hladi, ja ću pripremiti lisnato testo. Ja uzimam već razvučeno lisnato testo i zatim ću ga ispeći u rerni. Prethodno sam ga isekla na pravogaonike i kada se ispeklo i ohladilo, ovako ću ga izmrviti sa rukama. Zatim ovo ostavljate sa strane dok pripremamo fil sa malinama. Fil sa malinama se poslednje priprema zato što on mora biti mlak dok budemo punili čaše, jer ukoliko se stegne nećete moći lepo da napunite čaše sa filom od malina. U šerpicu stavljamo gustin i malo vode, promešate da se sjedini i zatim dodajete ostatak vode, šećer i maline. Na laganoj temperaturi skuvajte fil, kada prokuva kuvajte neka 2 minuta uz konstantno mešanje i zatim ovaj fil ostavite sa strane da se prohladi, ali da ostane mlak kako biste mogli lepo da punite čaše. Sada kada se fil od pudinga potpuno ohladio, posebno sam umutila šlag i prvo fil od pudinga samo kratko umutim mikserom i zatim u njega dodam 3 pune kašike već umućenog šlaga. Mutim mikserom dok se sve lepo ne sjedini i zatim prelazimo na punjenje čaša. U svaku čašu na dno prvo stavljam po 1 punu kašiku izmrvljenog lisnatog testa i zatim stavljam fil od pudinga, preko njega ide fil od malina i zatim ide šlag. Na kraju preko šlaga stavljam po 1 do 1,5 kašiku izmrvljenog lisnatog testa i zatim po želji dekorišite sa malinama ili sa par listića mente. Ja se nadam da će vam se ovaj moj recept dopasti, a ukoliko budete pravili, pišite mi u komentaru kako vam se dopada i nemojte zaboraviti da me zapratite i da kliknete na zvonce pored kako biste mogli da dobijete obaveštenje kada izbacim svoj sledeći video. Hvala vam puno na gledanju i mi se vidimo u nekom narednom videu.